Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Koko. Saya Kiki. Dan kebetulan sekarang kita sedang menghandle tamu dari rombongan Banten. Kebetulan sedang berwisata di Kota Palembang. Ikutin terus kegiatan kita. Sampai habis. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah wa bihamdihi. Banten, Palembang. Subhanallah wa bihamdihi. bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah wa bihamdihi. إذا تعثرت الخطى، إذا تزاحم البلاء، تزاحمت في العين دمعتان، نداء للقلوب حسبنا، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم المولى، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم المولى. إذا اجتمعنا في البيوت أذان مكة يرتفع، لله نرفع دعاءنا، نوحد الصوت حسبنا، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم المولى، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم المولى. إذا تعثرت الخطى، إذا تزاحم البلاء، تزاحمت في العين دمعتان، نداء